Assalamu alaikum. Algon me apto ilham. Algon me tana me ai aghanon wara kulli gotaka badiwege me kola raja me kola phone ve me ai me kulli ka ne operation ek kuram wege den aro asu nenge me asu ki hawarege tane commento den ali alam me ai ya tanaka den me me amitanan as asu anima me ngone me ki hawarege tanek kando su me tanom mide hidumetta ki asu wara awas hidumetta keddo den kuri gebeswara ka me khatana kan asu ade fane timu kannege namas mitanu asu me bali mihaya denje ama kuriya hidumette vi emme awahaka kodde to me hospital ga horiya department apos warang awas awaham mase kureto me hongenni balamunno ekotun algon men assa devane vido horiya kame ama konni micce den me adu me algon men miton du kolla duwas deral ko je warang hinhama jehige ama wara kamiyabu kamayaku iral ko jami dani හැම warang upawe asu kamiyabu kamayaku me operation nimige miton deveti warang upawe den algon bunane asu me komme be flogus asu mitana wada gannawa me hidume asu me tajuriba kollewima inge nido me asu mitanuge fembar me asu huriha be fulum bes asu wara boda asu kheya kuredo mitanga bala asu bali mihaya wara boda amalada emi hon abadu as ahado kon kametto benum wane waakeke evs kame gosto den abadu semihunge hidumettoge waakeke ahani do emi hon as kinetto wane korea dale rangaluto den wara hinhama jedo asu abadu as hen kea kora tive thank you den wara boda